ki cha te ho zo sin hi chi video anawe a nangai ho zo sin ama sa pen penin thule la ho ingai ma sang bin ilungu ana khai hi pharutin kim dang ta in ana pharu hitin tulai lung han na kana thilona ding tampi aum lai ta egam sung a hi zin hi chi video hong ki se yong hi mo ngai ma po hitin ai la wala mo ki pa pi po hitin lungel hoi ta gel puma hi chi video hi in a vet deu akinomin hi kiphin na kina ana boina zat chom gamle nam ngai lut na chi a artisan phala ahin kho change phal do a sun kho jan kho a nasata boina sim government a happy te han ka gamle kana mu ke hu te han lamkai ho chunga lung thailo vet sa na tu chung thil su na alanga ki phin na a so sang zingin hi chi bol hin nas satain ikipa vin a hi a bola amuna fil sunga gachi a dang cha hen lang gil ke lang chole nang jong le gamle nam ngai lu na chala pan la ho zo si ka za naw salam ka hin bol na hi ama wang hi chi video hi tu na se dio hi patike cha in kim dang ta in hi chi anangai uitin patike cha ilungu gel to senin paten anangai uitin hi chi hi ngai ma ana ina nei lo di wa hi tu chung iboi naw aso sang jing to kelana hin sat dang yong iko win rally yong ibol win kiphin na gula hala jap chum yong gamsung hu do na dingin pan na thechan ipang taw na hi hito ke kisayen lamkai phabet min kilai khom na phabet min kuki cha te ho zo si headinga thil a hin phonovin hi chi kiphin na yong cha boi he poi he jong le tu ta di de mai hin ngaw hitin khat ve te nga hele lamkai hon to gon a hin gon dong zuya na to khat ikipat ki de hi ita iki mo phin wa e ho jong kilal ki chol hiti ai ha ki phin ma government in ai happy wa i de nga e mo pi jing diu yong hello hi chi ho hi lamkai hon a het thim ji ami pi te tu lai idin mu no mo lung hana thil mo bol i hi na vai i hi win e hole ho ki su gen thei kha de ti za na lamkai hon lung khai hi na thil ho a sounding gel na nei ja lamkai ho en hi chi boina ho hi all in chom khat tadi anangau hitin mabana lamkai hon ka hin gon zo hi nga oi te ti a lamkai ho in information nammi te ho zo se dinga thupi thupon alangin a hin nei ta ben hi hi choi tu ni kho ami tampi in ingai ma avin iti buina ki sima pida hi tabang hoi ham ti a hi tabang ho hi mi tampin a ki phunin e hole ho ki ka ki na bauna aung so ki go na hi zone tu ni khai se no mu chum lamkai ho en pha hen ati chu lamkai ho thu anung ding hi jibin lamkai ki ti hi e ho ma man e ki hen a hi jin a thu jong lamkai ho in asei chu init diu do le i thina diu i man diu chan ge loma na ato wa thu asei jong a hi di po in hi chi ja lamkai ho in khonung ding avet wa amon asei abol hi tu ni khoi e ho mi pi te hon lung khai khi puma in a gyal diu a hi tu ni kho in ana gyal phakit ho te i boi naw e lo e ha sat naw chu nga po te iti naw hi po in ama wang lamkai hom politics lu ta nom ta ki chol ding nom ta ho ide ingai muding mipi song thi mang loading ti aw lamkai ho nam ngai lu na zala hita thu phun le thu so em bola vision amu ho ain phun to hi nom ta chu ding gal kap loading eating ball loading ti na hello hi chika la ani thim dio hi hito ke saya lamkai ho in adia CSO Churchanpur district sunga kiphin na ki bol na chung changa hin CSO a kon hersa na ahong kire ni amon notice in bol na wachan Churchanpur gam sunga nammi te hon tu chung ku ki zo MLA Manipur popular government sim na pan hin la ho chunga hin lung thailo na vet sa na kiphin na za chom le rally a chol le gima pan hin la khang tha ho nammi te zo si chunga ki akipa naw na satain a hen po ong vin hi chole nam sunga ki loi khom na ke jaksi ku ki zo council in pi hole ki loi khom na dang tam pi in ku ki zo MLA Manipur government sim na pan la ho chunga dem na pom lo na le social boycott a hin phon do hi avelin ku ki civil society Churchanpur in jong to sot na sang ta ong ki nei ki na hi tu chung ki phin na ho hi government kom hilowa MLA nam thu pal ke ho ja lung thailo na vet sa na ibol wa hi tu chana ibol hi
pha ki san akipome hin la maban sauta nei na lai hi si ovin maban kalsung din dang hi ke zek si le in pi ho hin vaibol na zo si ito sa ova pan lunglu ta ila na lai di vin jong tim na ong kine hi chi popular government sim na MLA thum hon a hin zo hi milham ho se heloin nam lamkai tampi MLA atamzo thingnoi lamkai tampi le VV ho zo sin lainat na le po na anei chi wahin hizi an chu hichi popular government sim na a hi so group zo si le MLA zo si pang a hi lozin mipin e het him uve eleval e het him wa chin hellowa kingo na le thilpalo hlun na thei thu su lasa iki tim division tim na ongre na hi hizi chu nam gen theite hizi uvin nisi ane le cha ki hol thu sumkol veile thimjil lo theilo hizi wahi tu apat nam lam kai ho hin gon ki phin na hung ka nu le pa khusunga mopu va ai lo le yut club hon e ma khole veng cha khang tha nam ngai lo ho a chi hil na lo dia pat inala chi divin tim na jong ong ki nei azi su I che naw gam sunga hi ule naw tam pi to cheng khom hing khom hi si uvin akalwala thilbol hin ule naw dang to ika uwa buina asu thei ding din muna ho thil ho in het team divin jong ikiti mina hi ti a hin information na sata in Mipi te heading in churchan pul CSO in phone to na hi nei chairman ke CA churchan pul Mr. Let kam haukip so ting tale president kuki in pi churchan pul pu let pu haukip almin lal gangte president hau kholam sorry bi hat kholam haukip president KW churchan pul so ting ta pu kam thang haukip president KKL GSQ starting chating ta le ngai nei kim haukip president KWOHR GHQ ama ho singin Lamkai na noya notice Mipi heading a chen Mipi ho dinga na satan phone do na a hin vin hi chi Mipi hon pom chi dinga ikikut na lai di wa hi chuting ta le churchan pul gam sunga na Mipi te hingat het sa na KIC complex tuibongin jang hit chung chang thu so a hin bolovin amona bol naw asei na wachan churchan pul gam sunga nammi te hon tu chungku ki zo MLA Manipur popular government sim na panhin la ho chunga lung thailo na vet sa na ki phin na jat chom le rally a chol le gima panhin la khang tha ho nammi te ho zo si chunga ki pana sang ta hong ki ponge chole nam sunga ki loi khom na ke zek si in pi ho le adang dang hon jang hi tabang ho hi in a zui di wa hi sting ta le tu chung ki phin ho hi government kom helawa MLA nam thu pal ke hoja lung thailo na ve sana ibol a hinala in tu chana ibol hi pha agi sana ki pome in la maban sauta ni na la hi zi uvin maban kal sonding dan hi ke zek si le in pi ho hin vaibol na zo si ito sat uwa pan lung lut ta ila na tiwin tim na zong ahong kine in hichi popular government sim na MLA thum hon a hin zo hi milam ho se elowin namlam kai tam hi tin nasta mon chan phone do na ai nei vin CSO adang dang ho thu sei chu support na ai bol vin hi chin bana zong hi public protest to a zaum ta ai lo vale nam sipai in a ho UKN a konan jong na satel mon het sa na Mipi ai bol vin amon sei na wachan nam mi te chol ta a ki phin na nei ho chunga ki pa thu a ki phongin a hi ai ti vin CSO makai ding ho kisung sena ta a I tha pat na dewa ki ho khom na tha kineya hin ke tha gon ding a hi si in got sa yum diu chole nam si pai zo siang melma kap da iki got tup diwa tim na a hin kine yin hi chole nam mi chunga so sit koiman bolwa melma chunga hangsan si din Lamkai hi han Mipi hela tim na sang pen kai ne ve ki phin na ke chai ding a hi pon a thupi zo adia ki got na in ei diu ki lung khat ta imachal diu zo a hi Department of Defense UKNA in edition amon thil a hin bol vin a hin so vin hi chi to ke sa yin jong Manipur government tun do na hin pan hi chi tun do na pan la ku ki zo MLA ho a ki resign ding dian UKLA in jong gi na nasta a hin bol ke vin United Kuki Liberation Armies Center Committee UKLA in amon asei na wachun sub UKLA akuna het sa thupon ai lo vale gi na warning ti ding ham amo in May 3rd 5 2026 a pet na chen hompi May te in a chimit ding ati lai ta wa ku ki zo MLA
pi nem cha kip gen MLA kang po pi pu LM khaute MLA lamka pu ngul sanglul sanate MLA timaimu amaho mi thumin ku ki zo nam mi pi te thisan lo na hephalovin Manipur government sim nan pan nala ta jibin ahong long ding that 20 February 2026 ka na hung ki resign di wa hi atibin he Manipur la popular government ki sim na kun na hai di wa hi achuti lo wa akise ho na samo ana koi wale na chung wa capital punishment na ki pedi wa hi kui ma in organization team mo na chan thelo di wa hi nang ma chin mo na ki po di hi atibin he chating tal he sa na tho por a in bol be na wachan ku ki zo cha te chen na sunga government chunga lunglai lo ji a ki phin na nei ho chunga house sai hen kui organization kui civil klai khom na hi han kui ma in gi na abol thei lo ding a in bol a khet dole a chunga action ke lading tu ni chana kang popi district sunga civil klai khom na ko tu le ku ki in pi Lamkai ho tip chena na jiwin UKL in phamo akisai ku ki zo cha te hi India dan pinu ya ki phin hivin Manipula ko na separate mo ka a ichi jom di wai mei te te to kui man cham na asim thei lo ding koi le mei te to ki cham na ding a pan la om le ki ngai dam loading a hi atibin amo in nasata in pon na in ki beni hi chi chung changa mi pi te hon i het device sei nom chi pi ham mi pi in izanin aphading bol lang izanin sei jong lew han Lamkai ya ki vai pote hi si bachun Lamkai ho sei zui ding e ki ta ben hi tuni khon Lamkai ho in agial o jong hi amo in abol jong hin asipen pen oilo pen na jong agial jong hiti pontin ma abo hitia jan kho ailo vale sun kho hitia ekipin wa e ho jong athi man dio I chol dio hitia abule anjong aina ma ne lo gen theita ium wa kipin na I bol chu hichi ha bol ai bol man wa chu thil chu mo hong jing ding ide u chu ki mo jing ding a hi lo dan chu Lamkai hon jong a he hin chateng ta le Lamkai ho in jong gal hi aki chai tai nga tau te ki phin na ki chai tai nga tau te ati naw jong hi point mi pi te hi all chan ki cholo tin hi chi ka la so Lamkai ho in lung la tha ki gel khom ding ki ji khom ding sei khom ding a hoi che ding hin ki gong ding a hi hi chi ki gon hi ola mi pi ten inga deu Lamkai ho in hi chi buina hi sim na ding hen lang rally chi ding ipi bol ding hi jong le nam sunga pan la na thei chana mo mi pi til do na mi pi tip na hi nei ki pa zo hi nga oventi a Lamkai ho in Mipi het dinga ayin sei oi Mipi ho tampi agyal hil yu mai thiu hin chiong hi kaga agyal ka ngai ton keima agyal dani hoi tan tha agyal tin gyal hil po te ka ti no men hi tuni kha akiphin nom akip elo vale Lamkai ho chun akiphin hoyong chu anoi si mana amuda mana ngawin ati jong a hi pon tin chuteng ta Lamkai ho chun agu asum ane go wa I ebol hom jong chu hi chi cha chu ngawin ati jong a hi pon hi ka sei ma bang I sei ma bang ven I khunung diu zo hi ma hoding a sounding pa zo Lamkai hon agyal hi mi him hi hiti hi a hin hi Lamkai hi hiti hi a hin hi Yesu ibiham tele mim te hin ilung u ahana lungin a put tun mana tha ki si apan kila ji hin Lamkai elwala politics a ke chim ho ki ti hi achi naw hi so pha ho hi lo hi hi chu asilama aman jong ki so phalo aphalama aman ki so phalo hi hi na mi pi ten ilung han be se wa thil bol hi Lamkai mi ching ho chen amo chen o mi pi te hin I het lo wang wa lung han wal ya thil akibol ting asi tampi hong ki bol do ding khunung chang ya bui thei ding kui separate EP mu mala aboi che ding om ding Lamkai mi ching ho hin a het o hi chi na mi pi te hi kim dang ati oi hi chi hi Lamkai te hi ina sa mo lo deu I pom chi deu hi ama wang I sei no mu chu tuni kha Lamkai ho aphadinga ka bol hin aphadinga a bol hin mi pi hon jong I support ta ve a hin Lamkai khunung ting le mi pi kinet da bunga na a hin to do lawale tuni kha phun do na nei ho ma notice in po ma chu mi pi yong alang khana le thuna na sata Lamkai wa chunga yo chu I le bol theina la oi chan gas mi pi in pan kila thei ke ri hi chu holom lama asilom loma thil hin bol do ding tuni kha thupor hin bol Lamkai ho hin zo le nal ki chi ma thu se yong hi povin te ti kene momin amo jong bol jong a hin bol lo be devin team na jong akini nei hi chi mi pi ten lung khai hi na hoi ta in a nei dio mi pi te in mo ki phin phina biham adu da bol si sanga Lamkai ho thusei pai all ke cha hi e hon jong kam dang ta hi
thil in a ball dio hi ikatip naw hi in a chaina pen ave vela ka sei nom chu lamkai hon go na hin go na lamkai hon se in sei ngal tal mi pi te en hitin khothe thuina tong po tin ei mi ching khan in thu se hin thil khat chu hum nan te ti kinep na i ball dio lamkai ho se yo chu zui taw he te na ai le an khonung ting la lamkai ho in ball khilai nei wa mi pi kiphin ding na nama ova mi pi in kiphin na anga tai na thu akingai si am ai la khonunga ke lo lam ba na ahin to da le hi chan ga chu mi pi te en lam ka changa le thu na sata bang epi thi oi hi chi nai lam kai ho thu ngai na an mi pi ma cha ball point to ni khoin lam ko thu akingai tan khonung ting el mo chan na lo wala mit mo na thading lam ka na hin ball do hi be win lang ikitip naw bang mol so chi ding a phading igyal o chu tu ni kho a mi pi ten a het thim lo lai o hin khonung ting zol het thim sa ding le etu se pe sa ding a ikitim hi ku ki society chung pathin pathe bo ta hen